Snoopy. Snoopy. I stari dobri Charlie Brown. Snoopy. Od Šulca. Auto Charlijevog tate. Dan nezavisnosti je gotov, a ja nisam zapalila ni jednu petardu. Tata mi je pričao kako su, dok su bili mali, imali petarde zvane ramfaluše. One su se palile sve odjednom. I onda su pucale. Bam, 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 bam. Imaš naviku da preteruješ sa detaljima kad pričaš priče, Charlie. Ali ipak, teško je naći nekog sa kim može da se razgovara. Pričaj mi o ljubavi, Charlie. Pa, pre mnogo godina je moj tata imao veliki crni auto. Kakve to ima veze sa ljubavlju? Poznavao je jednu slatku devojku. Ona se sa njim vozila u tom autu i kad god bi je pozvao, uvek bi joj otvarao vrata da uđe. Nakon što bi ušla u kola i on zatvorio vrata za njom, išao bi oko automobila do vozačevog sedišta. Ali bi ona zaključala vrata iznutra pre nego što bi on stigao da ih otvori. I tako on je mogao da uđe. Onda bi tako sedela, mrdala bi nosem i cerila mu se. To je za mene ljubav. Ponekad se brinem za tebe, Charlie. Za Minimax produkcija Studio.